U prošloj epizodi CJ je spasio propalog repera Mad Doga od samoubistva, a pripreme za pljačku kazina su skoro pri kraju. Ajde da ih završimo pod svaku cijenu. Bam bam bam, palite taj intro. San Andreas, mjesto gdje se zezaš, samo rolaš, sa strane ne gledaš. Mnogo gadnih bandi hoće da te riješi muka. Snimanje krenulo i pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, dobrodošli u još jedan video. Danas ćemo ponovo da igramo GTA San Andreas sa prevodom. Naravno sa nama je tu ponovo naš glavni lik CJ i burazi moji. Konačno, kao što vidite, prelijep je dan u Las Venturasu, savršen dan za putovanje. Nadam se da ćemo u ovoj epizodi da putujemo u Liberty City jer je vrijeme predivno. Kao što vidite, skinuo sam CJ-u sako i nešto sam primetio kada sam mu skinuo onaj sako, burazi moji. Da li vidite da su nam mišići malo slabiji? Kao što vidite, CJ je nekako mršav. Tako da za sljedeću epizodu dolje u komentarima mi pišite kako biste voljeli da obučemo CJ-a, jer mislim da je vrijeme malo da ga onako baš dobro obučemo. Šaljite mi ako hoćete na Instagram, a možete me zapratiti na Instagram, da slati mi neke kombinacije šta bismo mogli da mu obučemo. A onaj ko da najbolji predlog imaće pozdrav u sljedećem videu. Tako da, burazi moji, ajdemo da uletimo sad. Kao što vidite, nestale su nam misije u Caligula's Casino. Mislim da je sljedeća misija kada putujemo u Liberty City, ali trenutno nemamo. Verovatno moramo da pređemo, imamo Tenpenny-a. Šta hoće Tenpenny u Las Venturasu? Svugdje nas prate. Pratili su nas u Los Santosu, pratili su nas u San Fierru i prate nas sad ovdje, ali okej. Obzirom, burazi moji, da ćemo da opljačkamo ovaj ovdje kazino, moramo još setupova da radimo. Moramo znači da radimo pripreme, šta nam je sve potrebno da bismo odvili tu najveću pljačku. Vidjet ćete, burazi moji, to će da bude možda i specijal epizoda jer će da bude toliko brutalno i ta epizoda jako dugo traje. Tako da, ajmo da uđemo da vidimo šta nam je još potrebno da bismo opljačkali kazino. Ima dosta muzike, tako da moramo da bežimo na misiju što prije nego što dobijemo copyright. Okej, CJ je spreman za misiju, idemo. All right, here's the plan. It's all about the art of deception. While I get as much heat on me as possible, y'all get away with the green. Question, how does the Mafia normally move cash out of Caligula's? Bingo. Stripes of Mr. Zero here. Hey, good job, you little ass kisser. Ow. So, we gonna steal ourselves an armored car and respray it so it looks like one of the regular trucks. What about the police escorts? Whenever they move cash around, they use police motorcycles as outriders. Exactly what I was thinking. Come on, come with me, and we gonna go get some cop wheels. Okej, bravo ti gadane, imalo ovdje prevod. Zašto ova misija? Izgleda da smo našli jednu misiju koja nije prevedena, burazi moji, morat ću da provjerim šta se desilo. Ali kao što vidite, sve ove radio stanice su, burazi moji, prevedeni, tako da verovatno sam napravio neki propust, pa ova misija nije prevedena, možda nisam dobro sačuvao. Ali uglavnom, šta ćemo da radimo za ovu misiju, burazi moji, jeste to da ćemo da krademo policijske motore, što će biti jako cool. Imamo 4 motora koje moramo da ukrademo. Sad se neki od vas pitaju, Adane, zašto kradeš policijske motore za pljačku? Prosto zato kada opljačkamo kazino i motori će kao da idu za nama i onako da niko ništa ne bi posumnjao, moći ćemo lagano da pobjegnemo odatle. Znači, policija je zadnja na kog biste posumnjali. Bravo ti gadane, GTA San Andreas sa prevodom, a misija ti nije prevedena, okej. Uglavnom, jasno vam je o čemu se radi, tu je neki murijak. What? Nisam znao da će da me juri murija, daj, brate, ne seri. Drive the bike on the Packer truck, okej, moramo sada da krademo sve ovo i... Brate, sad se sećam, znači kad bi god prije prelazio GTA San Andreas, kucao bi zakvi, nikada me ne bi jurila murija na ovu misiju, tako da... Eto, burazi moji, GTA San Andreas je ipak malo teži nego što smo mislili, kao što vidite, murija je na sve strane. Sad moramo da nađemo onog vuzijevog, evo ga, on je negdje tu. Moramo da proverimo ove motore na kamionet. Okej, to bi trebalo da bude lako, okej, kao što vidite, ovaj nam daje znak, dobro, silazi sad. Idemo po sljedeći i šta? Kako će mene murija da juri kad ja svaki ovaj motor ukradem, brate, ne bi bilo dobro. Taksista beži odavde. Ladno je murijak zgazio taksistu, ljudi. Inače, burazi moji, želim da se zahvalim za neverovatnu podršku na prethodnom videu. Danas u Fortniteu snimit ćemo ubrzo i drugi dio, tako da vidio sam da ste dosta to tražili. A mi ćemo sada se osvrnemo na GTA San Andreas sa prevodom i da pokrademo ove pandurske motore. A da pokušam da me murija pri tome ne ukeba. Ne, mislio sam da ovo može da se sruši. Pazi ovo, policija će ubiti više ljudi nego ja dok me hapse, okej. Ne, morao sam da je zgazim. Okej, burazi moji, ovo će biti mnogo teže nego što sam mislio. Misije za medalju, ali nemamo još puno misija. Ne znam koliko će dugo ova epizoda biti, ali potrudit ću se da u njoj pređemo što više misije, tako da nemamo vremena za gubljenje. Okej, tu je još jedan motor, to na željezničkoj stanici. Šta će tu murija? Su to zaustavili nekog? A da, sad će da juri ovog bajkera, ne! Ne, zgadzi, ubili smo ga, uzet ćemo pi, ne, beži! Ne, otišao sam ovamo, malo sam pogriješio, ali okej, idemo stuntman, Adam, bro, okej, bravo, Adnane. Uspjeli smo ono da preskočimo, burazi moji. Ladno smo ograničeni vremenom, okej, nemamo puno vremena,
I ograničeni smo policijom, kao što možete vidjeti. Ova misija je mnogo bilo lakša. Beži. Se naći neki pametnjaković pa će mi pisati jadno nešto neko šaje zakne. Ljudi, rekli smo da prelazimo ovu igricu bez šifri koje nam utiču na igricu. Tipa šifre koje bi mogao da kucam jeste šifra za lijepo vrijeme jer ni na koji način ne utiče. Brate, mene će da ubiju ovi. Bukvalno šifra koja ni na koji način ne utiče na igricu, znači bukvalno samo se promijeni vrijeme. Šta, neću brže preći misiju. Okej. Još jedan motor, mogu ja da idem s njima do tamo, pošto smo blizu. Sad se plašim da izađem jer ćemo ovo auto zgasiti. Okej, sad ćemo da roknemo ovu ženu. Ba, gotova je i da joj uzmemo auto prije nego što nas neko rokne. Brate, ja se sjećam da je ova misija bila dosta lakša. Očigledno zato što sam vjerovatno prelazio s Pazkom i Rocketmanom i imao čitav arsenal oružja i Murija me nije jurila. Ravno, ne, brate, mi smo ladno u policijskoj stanici. Ladno ćemo da gradimo bajs iz policijske stanice. Da, tu su dva Murija, kajmo da polako da izgazimo, da ih ne ubijemo. I, ne, imam ruke u vis. Ovo je bilo blizu, ovo je mogao da me uhapsi za sekundu. Evo mi još jedan cheat kod, mislim da sam ovo rekao davno u nekoj možda 10. epizodi, jeste da možete da mnogo brže vozite motor. Ste vidjeli ovo, burazi moji, ladno je, policija pala s neba ili mi se učinjalo ili... Morat ću da vidim na replayu šta se tu desilo. Imam hotspot, ne pozna taj pin, ne treba mi Wi-Fi. Cool. A kada pritiskate gornju strelicu, onako neizmjenično da vidite kako brže idete. Okej, ukraden još jedan. Tu je blizu, nice, konačno nešto. Konačno jedna dobra vijest danas. Znači ne smijemo da zgazimo da ubijemo policajca, moramo samo da ga... What? Pazi, ovaj lik je pijan. Imam hotspot. Ovaj lik je ladno pijan. Okej, zgazit ćemo ga samo onako da ga ne ubijemo. Spasit ćemo ovog lika od njega, nećeš da ga hapsiš. Beži, druže, gdje god da si se napio, samo beži odatle. Mi ćemo uhapse. Ode on, brate, pijan lik. Okej, ostaje nam samo još zadnji da parkiramo i to bi bilo. Što se tiče ove misije, brate, zašto nije prevedena? Brate, smio bi se zakleti da je ova misija bila prevedena. Okej, prešli smo ovo. Da li će ovo da bude prevedeno? Okej, to bi bilo trebalo da bude to. Bežite odavde i sredite te motore. Okej, beži, brate, beži, mičite GPS i sve to. Samo poštovanje. Gde su pare, Vuzi, obećao si pare. Vjerojatno planira da nas plati onda kada budemo, pljačkali banku. Brate, baš mi interesuje koliko ćemo da uzmemo za tu misiju. Sad, ljudi, da li želite da radimo sad 10 penija ili još jedan setup, još jednu pripremu? Kao što ste vidjeli, i motore smo uzeli. I ono što me zadivljuje u GTA San Andreasu, burazimo i vidjet ćete da sve ovo što sad radimo, ono što smo isključili struju tamo u distribuciju, kad smo postavili one viruse, zato smo slikali plan izgradnje Caligula's Casina, sad smo uklali ove motore, sve će to kasnije u toj misiji da bude korišteno. I jako smo blizu te misije, nažalost ne toliko blizu da bi je sad prešli, ali mislim da smo jako blizu da budemo tu, okej. Još malo se vraćamo u Los Santos i bukvalno tamo su nam ostali još možda 5 misija i prešli smo GTA San Andreas, što će biti jako cool. Mislim da ću zadnju misiju da live streamujem, tako da burazi moji, opalite like ako biste željeli. I to je to, okej, ajmo da vidimo šta je sljedeća misija i da li će imati prevod, brate, ova epizoda će se zvati GTA San Andreas bez prevoda. Ajmo da vidimo. Okay, we got the bikes and Woozy taking care of the uniforms. Now we just gotta get an armored van and respray it with the Caligula's Casino logo. Okej, iz nekog razloga, kao što vidite, naslov misije je preveden, ali ove misije kod Vuzija izgleda nisu. Okej, da vidimo šta će oni tu da rade. Okej, jasno mi je šta trebamo da radimo. Niko ne želi sad da ide da... Šta? Zašto CJ mora sve da radi, okej. Šta trebamo da radimo u ovoj epizodi jeste da ukrademo prokleti helikopter, ali ne obični helikopter, burazi. To je onaj helikopter koji može da nosi stvari, možete da ponesete, ne znam, možete da ponesete kamion, možete ovaj autobus da ponesete, možete i ovaj ovdje auto da ponesete, znači to je onaj helikopter sa onom kukom. Sad zašto će nam ta kuka, obzirom da je ova epizoda bez prevoda očigledno, morat ću posle vidjeti šta se desilo. Za sve vas koji ne znate engleski, jako znam da vas dosta zna engleski i sve to razumije, sad bukvalno moramo da ukrademo taj helikopter jer će nam trebati kada opljačkamo kazino sa tim helikopterom ćemo morati da uzmemo taj kamion sa zlatom ili šta god da se sa dolarima i onda ćemo morati da poletimo i da ga odnesemo negdje na sigurno od policije, što će da bude jako brutalno. Jeste vidjeli kako svi čekaju samo CJ da kažem, ovu misiju je neko drugi mogao da radi, ali svi... Ček, mi sad idemo u vojnu bazu. Military fuel, znači nije vojna baza, ali vojno skladište za gorivo. Šta sad ja... Kako ću ja da uđem tamo? Trebalo bi da ima neka rampa, jel da? Jel mogu ja da uđem ovdje? Ja ću sad ladno da se borim s vojskom. Ovo neće ni malo lako da bude, okej. Imam jednu ideju, burazi, imam jednu ideju. Ajde da ukrademo ovo i da vidimo da li će da nam otvori ako budemo vozili sa ovim. Šta mislite, jel hoće? Zaustavi se! Izgleda da ne možemo da ga ukrademo. Možda i možemo. Moramo samo da ga zaustavimo. Ja sam od svega našao motor da Ne! Avo ti gadne, baš ćeš da ga zaustaviš s motorom. Ko ovo na kraju ne bude radilo, nego bude... O ne, ne seri da mi je pobegao. Nije otišao vamo. Mislim da je otišao ovamo. Uspijem da ga nađem, to je to.
Jep, eno ga. Znači on sad samo da se okruži i da se vrati tamo, what the fuck. Možda ide da im javi da želimo da ih opljačkamo, ne! Stvarno ide tamo. Moramo da ga onako srozamo s puta, burazi. Bežite s puta, jeste vidjeli? Ladno skaču na put, koji retardi. Velik ide tamo da im javi, definitivno. Znate šta, ljudi? Nema ljeba od ovoga. Nema ljeba, nemamo ni rocketman, ništa. Trebali smo da mu napravimo zasjedu ovamo. Idemo mi na naš staromodan način, iako nemam neko dobro oružje. Probamo da uletimo ovamo i da ih porokamo sve. Ja ne mogu da uđem. Kuda da uđem, brat? Jel mogu okolo? Možda s policijskim autom bih mogao da uđem. Uglavnom znam da će ova misija da bude jako intenzivna. Biće rokanja do bola. Bukvalno sam okružio čitavu bazu i nema ovdje. Ajmo staromodan način, šta ćemo? Gledajte meni oružja, brate. Ajde, bar kalaš imam. What? Kako ja da preskočim ovo sad? Kuda ja ovdje da uđem, urazi? Jel onaj džip još uvijek kruži ovuda? Brate, treba nam, da li možemo s policijski? Evo ga, bro! Ne, moramo da ga zaustavimo. On će sad tu samo da kruži kako bi ga mi uzeli. Ipak moramo s njim. Moramo da ga zaustavimo, ne? Okej. Mislim da sam ga roknuo konačno, brate. Znam sam pomislio, ne, isključio mi se facecam dođevalo, okej ljudi, sad ću ga uključiti. Kako je to s kamerom posle 20 minuta snimanja, on se sama isključi, ali bitno je da sam konačno uzeo ovo i sad oni naravno neće ništa da posumnjaju. Zamislite to, lik vam puca direkt na bazu i vi ništa, ono, mrtvi ladni kao. Sam dođe lik sa polupanim vojničkim autom i vi ćete ga mu otvorite i da ga pustite, ono. GTA San Andreas logika, at its finest, okej, idemo vamo, palit ću facecam. Zamislite sad otvorim je, ako je to, znači ima da se pucam, pazite sad ovo, ajde. Evo me nazad. Hvala vam. Beži be pokužno, ne. Okej, ovo je bilo teško. Okej, uzet ćemo M-ku jer mislim da je M-ka jaka i... Ne samo da je jaka, jača i protiv nas. Tako da ćemo sada pokušamo da ih ciljamo samo... dobro, nemaju puno HP-a, što je jako dobro. Okej, i ti ćeš da paneš short tako, okej, gotov. Moramo da idemo gore pa onaj helikopter, kao što možete vidjeti. Ja ne znam kako tu gore da dođem, brate. Ne. Moramo ovuda. Da, ovuda moram. Okej, nemamo puno ni HP-a, burazi moji. Brate, oni će da me roknu ovdje svega. Okej, ubit ćemo i onog tamo. Eto ih tu još dvojica. Brate, ne vide me. Pazite ovo. Jedan manje. Onaj lik je tamo samo čučno. Odakle? Ovo je bilo za dlaku, ne, ima dva gore. Okej, ovo je zeznuto, burazi moji. Ovo je zeznuto. What the fuck se desilo sa njim? Ne, ubit će nas. Mislim da smo roknuli sve ovdje. Nismo, eno ga tamo još jedan, eno ga gore još jedan. Onome ćemo skinemo v ugla. I ovome ćemo skinemo v ugla. Ne znam da li ih ima još, jer ako nas pogode još jedan, bukvalno mrtvi smo. Uzimaj ovo, to. Uzeo, beži sad vamo. Okej, ova misija je jako zeznuta, burazi moji. Okej, bra. Umri. Eno ga još jedan, gotov, to bre. Isplatili su mi se časovi kod Vučenića. Časovi deadmatcha, brat me učio da pucam deadmatch. Okej, treba će na municije još. Brate, ali ova misija je teška. Brate, ova misija je tako laka bila s bugov X-em, ne znam šta se desilo. Okej, ono gore ne možemo da ubijemo. Tamo je bacač vatre, to ćemo da uzmemo. Ali to ćemo pod hitno da uzmemo, jer će nam trebati, okej, uzeli smo ga. Iako ne znam zašto će nam trebati. Treba će nam ljudi, samo držite palčeve da ovo sad iz prve pređem. Brate, nismo davno failovali neku misiju, tačno imam utisak da će to sada bude, okej, ona je gotovo, onaj gore isto stoji miran. Kao znaš, upali smo vam u bazu, pobili vam sve čitavu vojsku i vi onako stojite mirni. Poslali su poslali su dva helikoptera po nas i to ne obična helikoptera, nego Dudea, brate. Rokamo ih. Padaj, okej, gotov. Idemo ovaj, burazi. Jel gotov? Ajde, eksplodiraj više, to je to. Uđi u chopper i beži odatle. Okej, burazi moji, uspjeli smo ovo da uradimo. Kao što vidite ispod, tačnije nije kuka, ovo je magnet. Ono što se ja sećam jeste da ovaj helikopter bio užasno spor. Taman vrijeme da ja se on zagrije, od da upalim samo facecam, burazi. Okej, facecam upaljen, nadam se da se zagriju i helikopter ljudi. Tako vam je to kada snimate, ne može ništa lako da se dešava, okej. Ja sad moram da idem s ovim, daj, what? Ja s ovim sporaćem moram da idem skroz ovdje, fuck, dođe vola. Okej, burazi moji, da ne bismo trošili previše vremena, ja ću ovdje vama samo da ubrzam, a meni će trebati čitava večnost da dođem do tamo, jer, kao što vidite, ovi teretni helikoptera i nisu baš tako brzi. Okej, stigli. What? Ja sam mislio da treba samo da parkiramo helikopter ovdje, ja ladno treba sada ukradem i ovaj kombi gdje ćemo da nosimo pare, a daj, brate, molim, uspio sam, beži. Gde sad treba da idem, pazi. Gde sad treba da idem? Pazite vi tu daljinu, burazi. Znate šta je fora?
što sam sad sa ovim kamionetom, te se to duplo spori i ja ću da izginem prije nego što dođem do tamo očigledno. Ja komoto mogu da napravim pauzu sa snimanjem što se ovoga tiče dok ne stignem da tamo ponovo da uključim posle jer toliko memorije će da mi zauzme. Znam šta ću, otići ću prvo dosta u vazduh jer ne bih volio da eksplodiram. Zamislite sad eksplodiram i ovo ponovo moram da radim. Sjećam se da mi je ovo bila jedna od najgorih misija, pišite mi dolje u komentarima ako se vi sećate ove misije. Ili zamislite sad još dođe mi oni kako se zovu, hunteri. Helikopteri dude, dođe da me cepaju. Okej, 10 sati kasnije konačno stižem. Ja moram sad da ga ostavim ovdje. Ovo me podsjeća na GTA 5, ima ista jedna misija ovaka. Jesam ga... Okej, ja sam ostavio se. Konačno, ovo je bila... brate, zapišite mi ovo kao top 10 najgorih misija u GTA San Andreasu. Ali bukvalno. Okej, prekidaj više to i završa. Okej, prešli... Jesmo završili sve setupove? Holy shit, burazi moji, izgleda da jesmo. Nemamo više setupova. Ostalo nam je bukvalno da spasimo Kent Paula, Mekera i Ken Rosenberga iz Caligulasa. I mislim da će ta misija sada bude. Mislim da će sada me zove na telefon onaj lik. Jeste! Da li je ovo prevedeno? Karl, Vuzi ovdje. Šta će Vuzi, bra? Jesi nabavio karticu? Ne, ali radim na tome. Druže, u čemu je problem? Odvedi u krevet, usreći je i uzmi karticu. Znaš da ne možeš da žuriš kada zavodiš damu, to si Dževan savjetuje. Samo me pozovi kad zavodi. Joj, da, nismo još karticu nabavili, burazi moji, okej. Ako se ne sjećate o čemu pričam, sjećate se da smo pratili onu djevojku koju imamo ovdje. Sjećate se da smo u jednoj misiji pratili i bukvalno ta djevojka je trebala da nam da karticu od Caligula's Casina, to je bio dio setupa, ali mi još uvijek nismo je uopšte izvodili na večere ni ništa. I nije nam dala karticu. I sad ono što ja treba jeste da je izvodim na večere, da je gajim, da je pazim kako bi ona stekla moje poverenje i kako bi mi dala tu karticu da opljačkamo Caligula's Casino. Burazi moji, stoji jedan lakši način, a taj način je da je roknete. Da, burazi moji, to je jedan i easter egg, može se slobodno reći. Mislim da sam to ubacio u easter eggove, možda i nisam, ali eto, sada ćete vidjeti to premijerno, burazi moji. Znači sad bi mi duplo više potrajalo da ja moram sada izvodim svaki čas, da moram da izvodim na večere, da moram da idem kod nje da se pecamo. Bukvalno bi ovaj video trajao još 3 sata, ali postoji ta caka koju možete da vidite i to je jedan easter egg, sada ćete da vidite. Ljudi, konačno, završili smo sve setupove. Toliko sam bio opterećen ovim ostalim, okej, pao sam. Toliko sam bio opterećen ovim ostalim misijama da sam zaboravio za... No, fuck, ali okej, sreća pa znamo cake. Sreća pa jedan bro tu sa vama, burazi moji, da vam pokaže svaku malu caku GTA San Andreas, kako brže da pređete. Ovo isto i streameri, oni kad rade speedrun, ovo isto rade. O ne, tu je. Evo je. Ne radi mi se to. Zdravo, Karl. Ej, bebo, šta ima? Izaberi neko mjesto koje bi tvojoj djevojci moglo da se dopadne. Izaberi između brze hrane, kafića, bara. Okej, ovo moramo da uradimo, burazi moji. Bra. I sad ćemo dolje samo ovo da uradimo. Tvoja djevojka je mrtva. I sad ćete da dobijete poziv od Vuzija. Pratite ovaj dijalog, ljudi. Najjači easter egg, bukvalno. Halo? Šta se dešava s tvom propusnicom, CJ? Nastala je mala prepreka. Više nesrećan slučaj, ubio sam svoju djevojku. Mila je mrtva. Kako? Pita Vuz. Blejali smo i došlo je do sranja. Ovo rača misija. Njena propusnica se verovatno nalazi u kući. Možeš da provališ i da je uzmeš. Sranje, upravo si. Zovem te kad nabavim karticu i to je ta easter egg, burazi moji. Znači ovo, ako ste ikad se pitali ako što prije da pređete ovu misiju, jeste na ovu foru. Mislim, žao mi je djevojke, iskreno, jako je cool djevojka. Ali, burazi moji, kao što vidite, sad imamo tu kao i misiju da odradimo. To je bio jedan od easter eggova. Inače, ako se pitate, Adnane, kako znaš toliko GTA San Andreasu, to je zbog toga, burazi moji, što gledam jako puno ove speedrunnere koji prelaze GTA San Andreas bukvalno u roku od 6 sati, što je nevjerojatno. Okej, ući ćemo sad u njenu kuću. Tu bi trebala da je propusnica. Kao što vidite, tu je propusnica, ona će nam trebati, ona radi onaj kazino, kao što se sećate. I sad ćemo da ukrademo ovu propusnicu i moći ćemo posle, jeli, da lagano sa ovom karticom možemo da ulazimo tamo kroz sobe. Nabavili si karticu za pljačku kazina. Okej, to je bila zadnja misija, to je bio zadnji setup. Okej, burazi moji, to je bilo to što se tiče ovog videa. Obavezno razvalite like ako vam se bar malo svidio. U sljedećem videu putujemo u grad kog nema ovdje na mapi i idemo u grad Nika Belića i u grad Cloud Speeda, tako da obavezno razvalite like, to ćemo da radimo u sljedećoj epizodi. Nadam se da se svidjela ova epizoda, obavezno me zapratite na Instagram i lajkujte Facebook stranicu, također se joinujte na moj Discord server, link ćete imati dolje u opisu. A mi, burazi moji, se ubrzo vidimo u nekom od narednih videa. Imate jedan veliki pozdrav. Yeah, down. I can't relate. Sewn off in the clouds. I got that cake, down off of her say. Can I just say that popo ain't around?